Alright, I was young. Yamisha Bibia. So, Ube who fly now and down the top, I say. Fly away, Emma, NPP for be brave, Jalai. Papa, I was young and then Yasam Kitwa. Some back I MPP called delegate conference. Now, ye printed Dr. Mahmoud Baumia pictures. And in the posters, in the flyers, Akubu Sports Stadium, Honolulu, Kasakasa Bibaya, Yisa full pictures now, Dr. Mahmoud Baumia womb because he was the vice president of this country on the ticket of the NPP. And he said, "Ye koye sa programs ya sa time Nana Adudankwa Akufo-Addo Niko. Former President Kufuor anyhow, but because of our brony being, you see, Honorable Kennedy Japan said, "Oh, Muntia said, Dintia, Yedi Dr. Mahmoud Baumia, and the pictures are too home. Emma, the leadership, Emma Kufuor, our pictures, the flyers, the few. Now, we see, proud to 2025, Mukoya Amendment luncheon. Now, the same thing I'll make you Dr. Mahmoud Baumia picture from the post. And no, and Uncle Fubi Bri, I'm saying, how Dr. Mahmoud Baumia, on no Biaki. It is a more contesting if you don't feel okay with it. And no interest they should remove his picture because positioner on one take pen. Mubia ni wa will be position. Poda and see. Enyadia awusia ema ntikasa bebre yeba na Abusua fa nsabo akoma no so de follow account yi me pa achew video we share fa koma MPP for baby afa kohwe ne MPP mpanyifo mo ye party no mo hwe yie nya twom na mo de ti party ni mo no mo hwe yie Dr. Alhaji Mahmood Bawumia on ye the only surviving vice president or ye party yi emu or your former vice president or your party mu entimi masamu koye ade enti se na musimu yi ni picture free mu afa na Akufo-Addo na Akufo-Addo ne o mampanyini Kufuor ti sali Muhammad asakabo fa ne nka ho anase se wo contest bi e kire se wo se ni dibre na wo sum dia boa ye party no mo gifiri ni nsam eto de twene sa enti mu amwo flyers no so amugina ha mu amwo flyer no so no mumu bia ni wo besia contest ni seat ana mumu bia ni wo bia yi ni ti so ono de obe contest ni bi sa na mpese mi hu se mumu bi be contest seat na mo te so na se mo pese mo say di biem na mo de mo picture baso ye dia sa pepepe na Dr. Alhaji Mahmood Bawumia so sa respect no e wo se mo de man na picture baso ye na me say ye ti krom ampanyifo na mo party mu no munya atwom na mama party no mu atete asey aye dia ye no ye to abawie 31st na ensem a wo ye num ne no kora wo ye de ba be ka de akyere mo because mo bi wa mo ye nya atwom papa mo ye nya atwom de da mo fanto moya mo ho te se mpanyifo ne kan wo se oba woni bema na yabu ni yi akyea moya mo ho te se Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ni bema bia mo bu na no yi akyea ene mo ba bre papa na ye wi anokure wo yanum ne ye ne mo de beka emfa wo se wo no ne wo se wo besia ko bi ma bra Joma ma no okọ oso obekọ biem ne de na sefata se ne nkrofo NDC for respect sefata so mo de man bi o mo de man no adeti na ye de mo ntimi nya ne sa mo ye nya atwom papa na se mre ne so a ne wo ye num no ye beka because de mo ye no mo se party mo na mo ma ani die ne respect emma party ni mo no eye mo na mo ma ne mo because mo suro no kreka musuro no kreka mo pese mo yese ye ni ha enya no na kyerese mo wa ha o na mum no kra wo de be ye adwuma ka no kra wo se kasi so ne ka no kra because the ade wo no no die nya de kom de mo ye na time papa time. All right, Abusia, and then me flyer bi see be launch MPP amendment constitution na flyer nso no we didn't see Dr. Mahmoud Baumia on the flyer and Abusia sa adena moye no Honorable Justin Kwabia me pesa me bisa question say adan anye bia musuro Kennedy akumpre kwa Japan. Why is he say bibia odun obeka bia no I say mumu disu emma bibia odun obeka bia no
I said no na wo ye Obama campaign na o say ye ma wo no e be di o my ka no kora ne chikram say niama na mo ye no o say wo kra wo say wo ba be contest you nti ye na ye be campaign ma wo ye na ye ka we chi say ye pese ye support wo no wo be ye amasa support no e be di ma amayu because honorable candidate Japan no kra no ye friend say party no man kasa then we why da minority leader no kra no chief whip program when be poda nti obi a what to me be rise to the highest office which is the vice president no ewo krom ha in on the ticket of the NPP no who baba ye program say we in the picture all in the name of one person mu suro mu muntu bin kan kora ni hwe de ebo ye no be say party no muntu bin kan kire me say debi into ono de bia ye conference vice president na owo party ni mu ye ne picture to ho a nwakoyi pictures no nwakoyi flyers no yankashi enesu mu sandi sa odi we eba mu kan hu onsa nim kofo na mu hye mu na mu ye sa ne ma no o mu kan hu say nyame su empede susu God will not even allow it to for honorable Kennedy Japan to lead this party but se mu be lidi bia na ye di bi ye mu a na ma ye di ye de ye ka kire mu na nipa na wa ye sa fly no mu nko sa fly no fast abatuo na ye kwa ko 231st honorable Kennedy Japan onya that's the fact onya ondio onya nti mamu just ani amano I say mu ye bibia pese like bibia obeka bia now you want to feel no onya o bekra mu fi party no be yi ya ka kire mu ya wo momo number wuji prayer tight wuji covenant seed wuji bibia gu sa momo line no so eye Dr. Bawumia no nipa na motano no on the be vice president drone system or the ba ya enne mo church member bi yale a yetime de send e adru etinki anu ani say na amen sa watan hunu we na mo minim mekura minim Ghana no menti ase se minim se nipa wo krom atimi decide ana o mutimi ka se nyankopon se enan asimasi de Ghana ne yede ni bedi so a na se na besi nti asofo no se muko group meeting ya musa mo ho se nyame no wodi mabro enti mu de mu bia ni mu nyansa eni de bi odi baba be president enti asofo no mu amuti woni nyina na mu wotumi no enti mu ba akukura nim nyansa obetimi de develop Ghana ene munyame na di mabro munyame no hu se mu ye useless sanya sa enko obi nkodi obi atem ne yemfa nkotake Dr. Muhammadu Bawumia yati kromu a Kevin Taylor di sofu bi atem Kevin Taylor di wohini bi atem Kevin Taylor di religious body bi atem anso me hu se sofu bi gina ne pulpit so aboni dua da me hu se sofu bi gina ne pulpit so aka ese ne da na de mu ka ese ne kura mu enya no because won no so otumi sin mo nanso abronya koye one statement one video ya dia sa MPP fo nyina dia kofa afole Dr. Muhammadu Bawumia say Dr. Muhammadu Bawumia ma bonten a me declare entu abronya fo a ombeto atia nam sem adwembone ni maifo ni adamonifo papa no motane dada enya asem abronya koka na nunti sofu panyina wo na wusi nyamea na mu okromu a sofu panyina senkanyankopon firi soro ba obeba betina wo fie no wasati afre no wabu yaten wakogina wa sorry dem bro abronya ndua mani 72 hours wo abronya na nam wo no abronya na nam wo na wo hu ya no enti se ho na etwa ntro sa abronya wo wutina kora nya ono waku no enti abro eni ani brane wotan ya mudi MPP su okromu a na sebi ayi sa osofu santo no eka kire se MPP fo ama consultation the so di obe lead no ama consultation kura MPP bet na opposition forever na mka osofu MPP party ni nya wawale o enya wawale na agu na untimi wale biem no enya wawale na agu na misbel mu na be rape wo mu no enya wawale na agu na ukose obi kose ne nkoma no akoye bibia fa no akunu no enye bia na se nyankopon se Dr. Muhammadu Bawumia na baba president of Ghana obeye na musa asofu no mawu asey because ye ntwe mamo
Yɛnoa ne sɛ na me nimdeɛ a yɛde bu wɔ man no yɛpɛ obi a yɛde ama ne firi soro yɛpɛ obi a wɔature ne ho physically yɛpɛ obi a wɔwɔ school nimdeɛ a wɔde bɛmeet international community a mo sɛ yɛmɛfa local champion na deɛ ɛmiyɛ koraa ne ntorɔ baako a mete sɛ ɔmo ka ne sɛ ae Dr. Bawumia ne bɛyɛ security council chairman na wɔkyekye asɔfo gum sɛ mo ɔmo asɔfo ɛnhyɛ nkɔm na ne nyinaa no memblemu obiara dampare IGP ɛde naba kɔkɔɔ na wɔkɔtɔ a na wɔtoto kɔkɔɔ ne yɛtwa ne picture nkora na ɛkɔ school a na wɔpolish ɔmo mpaboa ne yɛtwa ne picture ɛbɛyɛ dɛn sɛ bi nkwasiasɛm bi kɔ so ɛmfa nsɛ Dr. Bawumia ɛbɛyɛ dɛn na nkwasiasɛm kɔ so ɛmfa nsɛ Dr. Bawumia but Bawumia wonu wati ni baby a woye ni lectures all find solution to solve Ghana's problem, all find solution to make Ghana great, all find solution to make the youth of this country become some people in future no near planning evil against the man. And to say you obi kura ne yere kwada near the said Dr. Muhammadu Bawumia obi ko ekotwi obi di near the na ibeto near the said Dr. Muhammadu Bawumia papa no wanya dan na sɛdeɛ Nyankopɔn de Gideon sɛdeɛ Nyankopɔn change Jabez din no ɔbɛyɛ Dr. Bawumia great ama moni awu sɛdeɛ tag kura de beto no sɛ ɛna wɔyɛ Muslim ɛna yɛde ne ba so antɔkɔ bɛsi ɛna yɛde no ɛso sankɔfoɔ na ɔmo kasa nyina bɛnfoɔ ni nyina Muslims na yɛ ɔmo bodyguards Muslims na yɛ ɔmo security papa ya na asɔre wɔ dɔmi wobɛkɔ na Muslim ɛna yɛ ni security guard wɔ hɔ na no deɛ Nyame ka kyerɛ wo sɛ ma ne nwɛn na emomu omedi president na Ghana na kasa die arefo Ghana obi a wo no kure wa de pade ma o man ni bia no ya na yebu na bomfia ye mpese ye be ma na opportunity se Akufo-Addo amfa free SHS ama enka regions bi wa enka nya de nipa benya scholarship every mako Harvard University da enso Akufo-Addo nti National Science and Maths and Kura last me or Babesia wonya scholarship ko your friends Harvard University. Akufo-Addo say so na adam money for ya ebeti metua fees and the PTA 700 cedis 500 cedis 600 cedis omusu na nya se ehumobro ne wo mu a kamekura menya na president John Mahama on tena so forever no ni Ghana fo awua na nipa nton ne ba ne ma na nke yɛntɔn nipa wɔ kurom a ne wɔn hu sɛ deɛ wiase teɛ ɛde amamu na NDC di aba ɛde change pa apart from say dollar akɔ 10 cedi ɛde change pa na abam this 9 months dollar akɔ 10 cedi dɔkono boarding dollar akɔ 10 cedi ensuo boarding dollar akɔ 10 cedi rent boarding dollar akɔ 10 cedi prepaid boarding dollar akɔ 10 cedi water bi wuntimi ntua enti na dollar ba 10 cedi no emfa so be na wo so mo asise MP sakogu parliamentals chutro ama A+ di ni jimi abeka mo ho na mo nya hwe na domi kwa abenya MP akurugu obabesia ho fefefefefe esi egu wanum ejire da wanum na brofofon ne nsamfon na wote parliament wa na wo ka umfa nimdie bi ama na mibusa me ho se nya NDC fo constituency na ehia buburo adokura enka Ghana ye bra ne de ehin obolotri onya opposition ya na ninia obolotri ehwa obeye wedding kase na minister muwa ogina wedding ase ebu atopa efi so wanya Ghana sika wi ama ninia so mfanya wedding ene waso okoti foundation nipa moja na mo kotwe anase mo koye den abroni beyenti wo obolotri wo gina ho se an Akufo-Addo eye turumu enti Nyame nkum Akufo-Addo na wo de oba turumu ya besa na obolotri turumu kro nka ho asem biem minim so ani ni anyina omudi bio ni awie ni yakoka we amoso mo ya IPS address enti mbaba ba tie ku moa ya baburu munua me moti me na mo de mi ko prisons na mo ankume mo abusuafo nyina me say me ne asunsum ne ebeko na ye be simu nyina mase because mo ya mo ya wudifo na mo de ya Akufo-Addo mo de ya wudisem na ya Akufo-Addo ne Dr. Muhammadu Bawumia na waso a wubetimi akumi wa asase so amekọ no medura samado akoye wusinia na no so wubetumi a woni wabusuafo mo beti moa
Omaye ti mama ntro di nukure so nkunim na di okuta adwene pa no na mu boni di boni di okuta adwene pa no na mu twa ntro gu no so montre ye boni pa Dr. Muhammadu Bawumia wa ye Ghana montre ye one ukoka na da money for we MPP mu say okaso obeti dollar wantimant no dollar ne say mo girlfriends dollar no ye mo personal property mo dan na mo sisi wo East Legon no eno na ye dollar obi kuro musika no Dr. Muhammadu Bawumia na emechi mamu tamu no kura $1 no na niema fofofo tamu $1 no na dokuno ye 5 cedi $1 no na single room self contain ye 350 and ye 700 tamu $1 no tamu $1 Honda CRV na 170,000 Ghana cedis and ye 380,000 Ghana cedis entinya atwumbeni abaifo ya no omuti kro mesi wo so obi wa abrochire no akọ school kakra bi no join NDC a eji ahwio eye selfish interest so obebo kro no atwe accident car stolen cars e dia begu Ghana nko an wope enu nti no join NDC enye hwe enye Ghana ye die enye Ghana mpuntuo onwene Ghana ho kura ye timu wi journalist fo a emu 80% omunyina omu selfish interest ntina omu kasama NDC omu nwene Ghana ho eti se utilise journalist bi wo so opega ya me kan kura kire so oboa journalist bi wo Inshira FM your friend Kojo Jantoa aboa a woni credibility ya wono minim se no me ada no so minim se asofo ni hu ya no omo yi ama no wo kotwe do rampna na ne ba wo 17 years oba wadi akura no so aka ho wo credibility ya de cassette ya Dr. Muhammadu Bawumia na what transfer to nipa no so na brabe pa achewa wo si ai wo mpa achewa adan ya se wo no call ayi abronya in order to order abronya bra wa bo wo Kojo Jantoa wo mo obi after all abronya won kodi obi ne ba wo abronya no mi bia na no so o abronya wati ma bia company so Kojo Jantoa apart from Inshira FM kadia no waye and credibility be na wo de be Fred Dr. Bawumia kromfo Kojo Jantoa kadia bra no abo wo Kumasi a entinka wo ye kan Dr. Bawumia sema obenya bia kan obi a wono wa vice president da anamu ka Dr. Bawumia ne sebio afen wo free so proprietorship bubi ba be presidency nana wo yo obi a wa ye SP wo ye well trained apprenticeship wo serious apprenticeship e dia be vice president onye ni paketwa nanso abroni be yenti abroni be ye a wo Ghana adamonifo wo Ghana nti ya sole atia papa no yeti kromo asofo ni Kristofo omusi wo mudi nyamidi leprosy foundation ni epenkofo mo makopejam ye penkofo mo makotributu asofo de omusi ka akotokas twi Dr. Bawumia ne koi Dr. Bawumia ne wo ye nyame adwuma wa asasi so nyame adwuma Dr. Bawumia na ehwe nyanka Dr. Bawumia na ehwe ayalefo Dr. Bawumia na ehwe leprosy omo aduane di asofo de omusi ka atotokas na salvation na nyame se mo mefa no o ka tia mo se mo be salvation na mo me sori ntia Dr. Muhammadu Bawumia sa sofu ye ya o mo kan ana ai Muslim se de ana yo so yempe Muslim so wo yale na nafu ne ne hwa wo mo ko didi enkura no na o munya infection eye Muslims na hwe o mo hospital Dr. Habibu mo ne Dr. Suleiman mo o munya Muslims anso mo kwa wo ye Kristo ni pastor ada na wunya ogono no infection no ntina wo dem wa sori dem na mo mpa e mane nko sanya atwono so mo anya okromu a me de me ho asi wo se ye pe Dr. Bawumia mo ko baabi ni esi ye pe nipa kunu se nantwie e de na ye sacrifice ama Dr. Bawumia be di president of Ghana me agune timba meko ma ya me we lato mama yakume na san kwase asem ne akwankyerefo na asofo na koye nyina me di me moja betwa so ama Dr. Bawumia nim dia nyame dia ma no wo dia bedi Ghana so aye Ghana ye sebi ya solia ni yebo Kwame Nkrumah enye jebi dan kwamu na kofa Kwame Nkrumah ba ya enka Kwame Nkrumah wa enko wo sa America baabi ka bia ya de no ko se Kenya baabi enko ko se Burkina baabi enso yenyi MPP fo na namo aye yenyi MPP fo great grand founders na aye ya solia ni akasa chogo ya si wo kan omunko na esua history na common sense en kan tell say Kwame Nkrumah no okọ school abrochen nipa bi na di wo madwene kan wo madwene bom en wo mkofa ne bae en na sa die ni visin no etimi bam
na wo vision ne do ko sha asase nyame am yan yiwa be da abam ena mu beble mu MPP fo ne epega na nkofo a ama ahiafo asiye ahiafo nya ba bia asi asikafo ba ahiafo fie mu a enya MPP a party be biem na se NDC fo na me challenge mo se mo si mo majority na mo si mo na mo bu o ma na ye ya yesre mo ya budget ama mo nya ne Ghana nyina mo nya no mo nko am constituency na about 180 something no mo de mo fa budget ne nko ho nko a mo create adwuma na mo ma mo ho the next 4 years se mo beti se MPP ni bi ka se aduane bo aye dia mo ma mo ho the next 4 years na mo ntie se MPP constituency be na be ka kire mo se aduane bo aye din nyina no e mo constituency na komode wo mo nipa enya baby na nyina no constituency na komode wo mo mini amede manusi no se wo ha na wo dwan MPP a ye ja said ye na party ni ba ma anya hwe adamonifo na to sa anwom no enye de wo benya nti ne yadwan abusua o enye de wo benya nti ne yadwan party o na mo de party ni ba yama ordinary citizens no wo ato wo mo a de animonyam hye bebre wo as a party member no eno na de bia wo da abo ho mpaye me namani mani age because me namni ya ka free SHS minim se akufo ado metuma no be ye free SHS me nam na akura bi ka se oko free SHS ena na wo koye lo ne mani age me sati ton low boost me ton enkro mu ko free SHS o munima de nyina wo ko ba kumasi a o mo kote bebre mi chom boost because akufo ado mo opportunity no they make use of it na wote ya na obenya nkoso bi te se ayi odate dam lamte ya okobo ne yire a yetwa ni ba yi video viral ya oda TikTok a police fo ati no NDC ni kwase aba ko no NDC ni kwase aba ko a na okaseti akufo ado ono no wati matwe aba bo yire na uko school anka ba ese uko school anka ba ese na ni nyina no eyenimdi a memani enu nti eno omo sofa no abusuafo me da